Assalamualaikum. Aleyküm. Ayranınız böyle. Bakın oğlum, ömürlü bak. Rahmat. Den sağlığınız bol olsun. Buraya den sağlık olsun. Kaça yıl kaldınız hazır? Doktorun? 98. Kadir oğlum. Жақсы тұрасыздар ма? Балдардың қолындасыз ба, қыздардың қолындасыз ба? Küçük oğlum. Ең кіші. Сіз ең кішісіз, жақсы. Жақсы тұрсаңыздар болды. Денсаулық берсін Құдай. Сіздердің еңбегіңіздерге Turmuşta bolu öğretilen arganda. біздің жарқын жашоо мына. Сіздер ошо башыңарды сайып, өмүрүңөрдүн аябай ушул жеңиш алып келип бердиңер да мына. 100 миңден ашык адамдарыбыз жок болуп кетиптир ошол согушта. Аталарыбыз. Сіздер аман эсен келип, бүгүнкү күндү көрүп отурасыздар. Кудайым ушул күндү кылсын. Maksuz tarlaylı olgula, ömürlü olgula, den solukta olgula. Biz yaşıyorsun, aynı sergide versin. Ben cüstü, beze kaçta koy, 5 yıl meçtaydı kaldım, 5 yıldan beri. 3-5 var ha. 110 var. 110 var. Daha geç oğlumdan oğlu 14 geçti. Koşular, bana ayırt da, hadi. Ben kendi şey algındayım, hangi maket, ağaça gitme gidip. 10 saat vermeye eder. Makul da koydum. Apa hoş olsun. Aynen. Asmanыңар açık olsun. Her bir görgün günüңөр жарык olsun. Densoğluğuңар çın bolsun. Ömrüңөр uzun bolsun. Kırgızstan jakşı baldары bolgula. Eli büsöň olsun. Yurttu büsöň olsun. Kırgızstanımız aldın Küllerin ülke olsun. Yakşı ülkeden bolsun aylanayın. Silersin baktığına össün. Oşol ülkeni oňdagula, jakşylagla, ösüňördün eliňer, ösüňördün jeriňer, ösüňördün ülkeňer, ösüňördün ata-eneňer bary. Aman bolgula. Oşol ata-enenin batası diýsin silerge. Densoğlukda bolgula. Ömrüňer uzun bolsun. Kırgızstan aldın baldarından bolgula aylanayın. Anda 3 uul 5 kızbız. Atamda. Kızların artıkından da emeğe varıp ketipatkesinler de ekskursiyaga. Kesek. Kaldaydı da barsak kayra geçinde kaç bir Үйгө кетти. Кичүү баланы көздөй кача берет ээн ата ошондой болот. Менин ээн атам ошол эң кичүү баласына көнүп калган. Анан айылдан аны алып кетип, андан улуурагына апардым да 2014-жылы. Анан болбой айылда турбай ушу Бишкекке келе беришчү да. Келинчегим врач, кандидат наук, ошон үчүн ата апамды жакшылап карап атат. Буарында да акысын берип Жакшы. Медик болсо жакшы экен, жакшы. Зарплатаңар көтөрүлдүбү? Силердики 1-50% көтөрүлдү. Мурда бирөө 50% көтөрдү. Практически докторларга көтөрүлдү. Soğuş бүткөндө келбей, 4 жыл служба кылып, Западный Украинада 3 жыл, 48 жылга чейин. 1 жыл Германияда жана урановый программасын немистердин алып чыгып, Союз алып чыгыптыр да. Ошол жерде 1 жыл иштепти. Ошол рудасына кудайдай обогащенный контейнерлерин ташып, Германиядан 49-жылы келип, анан апамды 1 жыл иштеп, 7-нчи yıl үйрөнүшкөн экен. 11 балалуу болуп, 3-өө кичинекей кезинде чарчап калып, азыр 8-өөбүз барбыз. Жакшы. Апа канчага келип калдыңыз сиз? 88 да. 88. Bakın oğlum, ömürlü bak. Böyle
Siz için qanday duygulanasiz? Vallahi olmaz. Hocam